Congress asong pen kachi toydun MP candidate Joyram Ingleng aphan kangthum karnia sai kedeng. Ingdeng kep kroni hangching ruma mai ningkan esek amai pi kapaman. Kibangji Lok Sabha kilika puthak bokajan SDO civil pen pherang kiamai kangni. KATV news along Birta Kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Kivangji jang mini phaing ko trok arni det pia dang along Lok Sabha keli kapado ponjia long Karbiang long di Mahasaw la pen West Karbiang long district of Harman Congress asong pen MP keli kachipate dunjia phan Joyram Ingleng aphan si chitoy dunlo la suat teng pen kedam tang therepon ni phai kre trok siarni West Karbiang long district angkang prek jama dima long kang thum karnia sideng pon bangso apor hu Joyram Ingleng kaning je pona tengke BJP atum nangki piwek je hem prek kulte non kenang piun loke athema central pen kedang lok state la dak Karbiang long ta BJP sarkar atum si chari pon bom loke kopia the si Karbiang long aphan hem prek nangki pipedet la si rada tum tamang hu dunangni BJP sarkar atum ke command tu neta article 244 nang pachun pipe puta ninje pon thu bostu bang ke mene kabor ipj bang ke article 244 implementation nahi lake Rahul Gandhi intuma leader Prime Minister Keman Pua Banglo non la India government Banglo pulote la kicak alo ni pia commitment ni paplengji possible lada kecok yang berarti Prime Minister do Home Minister do kadu weta do lobo BJP government se do lobo ante pini penambang bang nang pidano itu kan ante kanan kili nang ko masong man haige di pan kanin di itu ma parti bang ke non betai si peni jati ci pupe dharmo ci pupe kaduk abe jingrum pet pen Congress mane pahai dia phanse nona ke nang tum body language ande langa to chok message ke pila lo article 244 implement aphan bor ipo apen hadak ningge erlo Rahul Gandhi itu ma alidar ningge erlo ni pia commitment ni papleng populo laso pia bangke dak durniti anak ke ong rahiu bang te SIT ke doya ke banjia phan ke tumbor ipo lapen non rong rup ke doana rada tum ke duk kisung pan ke payog gi pen kuson se ke klempon se ke meje manu tum la ke sik pon bomlo BJP pen kachu toydun MP candidate Amar Singh Tiso phan ke rada tum chini pami alang ke to work krong plika se marahut rada long le tangka kachu pang lima bang phu ke chini pami lapen non MP kilik along Congress leke hailote 244 ke playing back ko pusi maya long EM Barim Singh Teron pen ningje pon এজন আপনার গোরগামরা এপয়েন্টমেন্ট 2 বছর লোকে কাল তার বাপের হুমপুরি লয় প্রথম আপু হুমপুটিকালি নিকা নিং না সকাল কে খাইয়া কাম হই ওটা ফোরলাইনা লংলে পোতা কেন পোতা কুড়ি গানি কো চিরি ভারি সিগুলো নেতা চিরি নি নাকিনো পোতা না কুড়ি নিকো ইদা নিয়াদি পোতা বাই এইজন পার্টিকে এটা বিজেপি সকলৰ পার্টি দিয়া আছে আৰু বেলেগ ভাল মানুহ পাবলৈ নাই আমাৰ ভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ মই ৰাজনৈতিক পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনটো নিশ্চয় কংগ্ৰেছ কাৰণে আৰু দিন আহিব বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু তাৰ লগত আমি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ইটো চুপিটো নাই নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ Jang mini paing kora trok arni ke pado ponji Lok Sabha election aputhak thereponi phai kre troxy arni bokajan SDO civil sangpi dibahuti bora ACS ahin pen metha asai hemalong therangkiamai padopon SDO dibahuti bora pen therangkiamai along ke thanpon atengke bokajan sub division angkang kadokawe polling station pharo hinira ke thomdo bangsong bong pen pinso phai suri troxy kebra phora pharo isira trok kebra ner kepla pen soarlo so atuma phai suri troxy kebra phora thom kebra hini kadoka be pangrum pet lak sira suri pho kebra pharo hini an botara phai dopusi thanpon aro amar difu constituency election oha 26 April অনুষ্ঠিত হ'ব অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠিত হ'ব amar 108 Bukajan ST constituency falls under difu PC total amar difu Bukajan constituency amar total polling station আছে 203 numbers total voters আছে 1,50,200
Out of 1,50,200, 75,168 male voters and 75,032 female voters. Our 203 polling station our location is 173 numbers. Our target webcasting polling station, our webcasting 112 numbers. Critical polling station and vulnerable hamlet polling station আছে আমাৰ 36 numbers. Women polling station আছে আমাৰ 30 numbers. আৰু P-2 polling station আছে 25 numbers. Lok Sabha election ke padojia ho dipu ST angkang bokajan ST along EVM machine kadoka ve BU hum pharo ke thomra I hum lapen CU abang hum pharo hinira truck sir keblapen VVPAT abang hum pharo ke thomra kre ke thom ana phaido. Halapo Receiving and Distribution Center, EVM Strong Room, Counting Center, Food Cell Banke, Bokajan Higher Secondary School, CCI Alongsi, Longponpo. Lasino Nankeleji Lok Sabha Kilega Hoda Banke, Ingsam Jin Pen ke Pachun Ponjia Phansi, Sideng Pon Poputa, Perangke Ame Along, Ningje Pon. Election to অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ এটা হেডৰ পৰা য'ত আগৰ পৰা হৈ থাকে Bokajan Higher Secondary School. তাৰপৰা আমাৰ ৰিচিভিং এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেণ্টাৰ তাত হ'ব EVM ষ্ট্ৰং ৰুম আমাৰ Bokajan Higher Secondary হ'ব কাউণ্টিং চেণ্টাৰ ফুড চেল সকলোখিনি আমাৰ Bokajan Higher Secondary হ'ব আৰু Bokajan ব্লক ফিল্ডত হ'ব ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু আমাৰ জনেল অফিচাৰ্ছ আছে 11 নম্বৰ সেক্টৰ অফিচাৰ আছে 47 নম্বৰ Micro observer, I mean, you can come to the presiding officer is at 244, including 20% reservation. News report KATV News. Second polling 344 and third. Kedamta apora hot kroni hang chingruma me ke paman pon bom asonsi pining let hot setame Havraghat pongbe kro arong along kedamtang thereni phai troxy arni ingdeng kep kroni hang chingruma me paman pon. Maike chenga pora hot kroni hang adon rap do ana phan ke meke jok wanjia phan pura sear klipon deta phi amlong kro hin pen croaching ruma me alama ingthor pon Dhoniram kro ka chepa hempu pon bang some along babu kro pen si maike pha lam the than pon Bangso ingdeng kep kroni hang chingruma me along alohiaman pen MAC Abhijit kro ka chetong dunalong sarpi sarpu ki bi ke the pen danglok ke the kiding ke do ana phan ko sonsi kroni hang asor aprang anat kengkam ka che Jordan thekjima Lapen ke vangjilang apor pen ke kroni hang puchot kali kroni lip mati kroache pan ke do an ke chingrum pon rapet nang po pusi rata thengno lam the jai pon bangso mai ka pado pona bangki misen lo athe nilitum kroni hanga tum do anta chingrum pen elong vet ka che theglong lapen kopi ko sonma bangso berta ka en long apot ningarong lo pusi lunse pi sosikola hanse pi pen ningje pon ভালে পাইছো কাৰণ এইটো বহুত আগৰ পৰা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু দেৰিকৈ হ'লে এতিয়া ভালেই লাগিছে এটা মঞ্চ পাইছোঁ আমাৰ পুৰণি হাং যিমানখিনি পৰিয়াল আছে বিচৰিত আছে গোটেই কাৰ্বি আংলঙেই হওক অসমতে হওক গোটেই বিচৰিত হৈ আছে আমাৰ পৰিয়াল ক'ত আছে কি আছে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু এটা আমি মঞ্চ পাইছোঁ এই মঞ্চৰ দ্বাৰা আমাৰ যিমানখিনি পৰিয়াল সকলোকে আমি এতিয়া মানে এই মঞ্চতে লগ পাইছোঁ আমি আলোচনা কৰিব পাৰিছোঁ বিলোচনা কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হৈছে আৰু কোন কি কেনেকুৱা এই গোটেইখিনি কথাবিলাক জানিবলৈ পাইছোঁ কাৰণে মনটো ভাল লাগিছে Kecepatan dia fancy bangso amai kibi itum cutting room kopia pot cutting room aku pusar pisar apurun itum cikini ni delo pasti las bangso cutting room ke kecepatan dia fancy itum pusar pisar itu pangrum nangkok ke lah endo itum punya cutting room amai kibi nangkok La so mai la pen nilitum mate kroni hangatum kaching room mate hem isi amai nilitum hem isi angbong konatsi ke chok ke doma la hai ka chepa keng konamai la sila puson nilitum kroni hangatum hem tu nisi kaching room pen ka chethek longa pot MAC Abhijit kro pen ningkarong chitipon Kita
forum ini political forum lain kali lagi. Di media forum lagi apa meeting cok keduan tadi kat pakai mate kro tumpen mama kilo Sapuri ke long, puthot angkana bang. Tinggi mana tu? 2014 angkana bang. Kapakang duni mahal ya bang. Entah proses saya bang ni tapi ni support time nang kita tunggu langsung nama. Kalau tu hoda bang ni unit grupi lo. Nili family. Nona tengah jalan. Setane grupi kan lo. Kita tunggu penana tu nak kita grupi. Hote apurun. Injir purun kota, punu purun, po purun, paya purun po, kalau daki asap po. News report Harsing Ronghang KATV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iglo, Domi Thak me Kardom.